Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka St. Mary's Higher Secondary School Shillong, Kalawan Kyrdan ka Baningkong haka result Higher Secondary School Living Certificate Arhajar Arpundio, haka Art Stream, haka top 10, balapalat da Meghalaya Board of School Education mentakala sngi ublay. Ka St. Mary's kalayo Kyrdan ka Baningkong lingba ka Megha Shri Roy, dak bayo South Spa San Puhnyo Mang. Kadba ka St.Anthony'S Higher Secondary School Shillong Kalawan Kyrdan ka Baar Balai lingba ujozya daman ladu ubayo Sauspa Sanpo Armak bat naki saka huni pagenting bawan Kyrdan ka Balai da kabayo Sauspa Saupo Henry Marks. Kadba ka Science Stream ka Don Bosco College Higher Secondary Section Tura Kalawan Kyrdan ka Baningkong lingba udekro Marang da kabayo Sauspa New Armak. Kyrdan ka Baar ka St.Anthony'S Higher Secondary School Shillong lingba Amos Chinminlun bayo Sauspa New Pomang. Haka Commerce Stream ka St. Edmund's Higher Secondary School Shillong Kalawan Kyrdan ka Baningkong lingba ka Priya Ghosh da bayo Sauspa Sanpo Pramang. Bawan Baar ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong lingba ka Ankita Das ka bayo Sauspa Sanpulai Marks.